Surah Akareba kaparannuan atau naran ni Markus pasal 10 ang kabungaana saya lako 37. Diona kasanggangan na tondok Yerusalem siya napotanda na katapuran na lino. Iyaton nasun mo Yesulan may banua kabusungan nakuha miya naggurun na misa alako. O guru, tiromi, lendu iya melo na te batu iya te, siya lendu iya kapuan na te panggaraga iya te. Nakuha mi Yesu lako, mu pe marangatongan morakagaragan na te banua pua iya te. Moi misa batu, tak edu kalatorro metodo daw batu singa, tu tangala diseran na. Tonaw no kok tu Yesu daw buntu saitun si tenguan tu banua kabusungan mekutana misa mitu Petrus na Yakobus na Yohanes na Andreas lako na kuah. Pokadangkan piranda naladadi tu mintu na to si apa ratandana kela dadi tu mintu na to nakuami Yesu mi bali lako siya na parandu kumakada siste kananda itongan ni daa napapusa ko mitaw. Belan na buda tao lasay ang pusanga sangangku nakuha aku mo itu Kristus. Ya mo to tao yato laung papusa buda tao. Yang mirangnya dio na kasirarian siya kareba kasirarian da mitiramban. Belan na tae nasalay tangada di tumintu na to. Apa tae panala katapuran na to. Belan na bangsa la siya pada bangsa. Siya to sangkadatuan, siya to sangkadatuan. Siya umba-umba ni lada di lino siya karorian. Ya mo to, tu pamulan na mintu kamasusan. Apa ya tu kamu? Kanandahi ko mi kalimi. Belan na lanabah ko mi tama kumbungan nada. Siya lana bamba ko mi ulang, lalu banua pa kumbungan. Siya la dipakendek ko mi lakolo na to mara. Siya datu tu belan na aku la napotanda sa abitin de tao tayo nasalay tanga di paapisanan dolo tu kareba kaparanuan la kumintu bangsa apa yan na bako mi lalaw na pakendek daan mi po sila nga dolo tula mi po kadanna sangadin na yatu apa di kamasyang kumikiatu yato yamo mi po kada belan na tanya kamu tula maakada-kada sangadin na pinamasallo. To siulu ulaw sorong pinan na siulu na an namate di pungko. Siya ambe ulaw sorong pinan na anak-anak. Siya pia laumbali indo ambe na siya na paapi patian. Lada kabiri ko mimintu tau tubelan na sangko. Apa minda-minda mingkapat ta asay lako makatampakan na. Ya mula di karimman ni. Yang mikita itu kamaparangan migigiran. Tumpabu tu kasanggangan. Bendan dioinan tanga sipatu. Minda-minda tumbasay na tanga amandalan. Yan na atu ya to. Lamalay langan tanete tuto dio tanah Yudea. Siya tuto daw bubungan banua. Daan na mengkalaw rokko. Natama unala ba atu apa-apalan may banuan na. Siya tuto dio paalakan na. Daan na sule la unala sambu na. Apa upu alona tuto maatambu ko siya to sumusu pa anak na tuatu ya to. Masama yang komi umpalakui daan na siap pa atu kamadinginan tu kamalayami. Belan na mintu na allo ya to lanani bu tu ka di pakariorion. Ya tu susin na to ta ebang apa nada di len tempon diomay ti pamulan na mintu na ang gemaritik tu na paradin na puang matua say lako teto temo. Siya ta edu kamu nalada dilin. Yakin na tae napakadomi ipuang tuatu ya to. Yun nga tae mataw misa aduka ladi karimman. Apabila na mintu na tuto ditonno. Tumangka ditonno. Napaulang ni napakadomi tuatu ya to. Siya yaki atu ya to. Na rin tao maakada lako kalini ko mo. Tiromi. Inde mo to Kristus. Ba atu Dio mo to Kristus.
Da ami patongan ito. Belan na ba ati pira-pira tu Kristus tangatongan. Siya nabi tangatongan labendan. Tumpabu tu tanda kalle-kallean. Siya penggauran memangan. Kumua anna maapapusa. Moy nayatu to ditonno. Kelama adin siyay. Apa yate kamu palanarai. Mangkana sang mo paapakilaran dolo lako kalim. Apa yato at yato. Kemang kay kadipakarioriwan. Ladi paliun tu Allah, siya yaduka tu bulan, tae na laparang. Siya mintu na bintuin daw langi ilara ronno. Siya mintu na kamatotoran daw langi itigega. At tu yato, la nakita tuwa nangarampan dilino, saya daw gaun, situang kamatotoran kapua, siya kamalaabiran. Namane usway tu malaika na, siya urampun nitu mintu, to napilay di umay matalo matampu. Lo may engko na parang sayrek ke ulun na langi. Di umay randan na lino say lako randan na langi. Alay rapangan di o kayuara. Yan namintar ko mo takke na siya melolo. Inangamisan ba nga mo kumua lamadomi mo pialon. Tendu ka mo to, tukamo. Yan mitiro midari tumintu na to. Isan ba nga mi kumua mereke mo dio to oba-aba to yan na to. Tongan kukuha ko kalim. Bangsa yate, tae na lapa de, kita epi nadadi tumintu na to. Iya tulang isolalino lapa de, apa ya tu kadangku, tae na lapa de. Apa ya tu allo na haba atu atun na, tae tau misa aduka untandai. Moy na ya tu mintu umalaika ada suruga, tae duka. Batu moy na ya tu anak tae duka.